Okay, reka twinjire mu kiganiro cyiza cyane, ikiganiro cy'urusenda. Ndabona tugize n'abashyitsi baje kudusura. Ni ikiganiro kigiye kutwereka ibijyanye n'ubuhinzi bw'urusenda ndetse n'andi makuru. Yes, muri kumwe na Theo TV show. Icyo twiyemeje ni ukubagezaho ibijyanye n'ubuhinzi bwose. Aha urabona uyu ni umurima munini w'urusenda, ariko se uru rusenda rutanze iyihe nyungu ku muhinzi n'ibindi byose. Iby'ibanze wakoramo, uburyo warinda indwara, byose ni muri iki kiganiro, ntimucikwe. Yes bakunzi ba Theo show, twari tuvuye ku kiyaga cyitwa Cyoganyoni, murakibona hari hakurya. Tugeze mu murima w'iki w'urusenda. Uru ni urusenda turimo tubereka. Ahangaha izi ni indabo zarwo, ngiriya n'imiteja, murayireba neza. Okay, twagiye. Uriya muntu mubona uzamuka ruguru iriya ni umuhinzi w'urusenda, akaba ari nawe ubikurikirana byose. Reka tugende tumwegere tumubaze bimeze bite urusenda, amakuru y'urusenda bigenda bite. Okay. Mwiriwe. Mukomere. Amahoro. Namahoro. Avugana n'umuntu witwa Eric. Yari ageze kuri ibi bihingwa byanyu, yifuza kubabaza se ubundi urusenda rufite kamaro ki ku baturage? Kuruhinga kugira ngo bigere ahangaha bikorwa bite? Murukurikirana mute? Mu bitubwire tubisangize n'abandi, abatazi urusenda, abatazi akamaro karwo, babashe kuba nabo ababifitiye ubushobozi baruhinga. Yego, turababwira bike muri byo, ariko urabona kuva hano iriya mwaturutse ku kiyaga, ku kiyaga, kariya kayaga kitwa Cyoganyoni. Yego. Ukaza ugakomeza hirya iriya, urabona ahantu hari piloni. Yego, ndahabona hakurya iriya. Uyu ni umurima w'urusenda rero wa hegitari 3, n'igice twahahinze. Aha hose ni hegitari 3. Ni hegitari 3. Ubwo se amafaranga mwashyizemo muzayabona ra? Ndaje ndakuganiriza, nuko nyine usanze nari ndimo ndeba ukuntu uhagaze. Uko bimeze. Ndabona ufite n'amakayi iruhande rwawe. Ugomba kugira igitabo yandikamo ibyo yakoze. Kugira ngo bigende neza. Shobora kuba urenze. Ntabwo ari cyane, ni ibisanzwe. None se ubwo gutyo bimeze bite? Aha, urabona urusenda rwacu rwitwa Teja F1. Teja F1. Ni Teja rumwe rwera ruhishije. Iyi niyo bita imiteja yarwo, dore ngiyi. Ariko bantu banje murimo murarubona? Reba tubwire muri comment hasi, tubwire ukuntu uri murabibona nkuko nanjye mbibona. Yego. Ubwo gutya twagiye muri trip, twagitembereye mu murima w'urusenda. Aha, abakunzi bacu twababwiye ko tubagezaho ibiganiro birana n'ubuhinzi ndetse n'ukuntu twakora ubuhinzi bugezweho bukaduteza imbere. Aha hose ubona gutya ni urusenda. Nge tuganira nitwa Theogene, cyano ni Theo TV show. Mudukurikire kandi muduhe na comment kugira ngo tuganire neza. Yes, comment hasi nibinashoboka. Ni ari umuhinzi muziranye wabigize umwuga, ukore share. Ntiwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi bintu bikurikira kuri channel yacu. Tubigisha uburyo ki wakurikirana ibihingwa byawe. Urusenda umunsi tugiye kubereka urusenda, ubutaha tuzabereka ibindi bihingwa. Kiriya kibaya cyose tuzakibatambagiza. Yego. Ni ngombwa ko umuhinzi nawe agira tuganire ruguru hariya, ariko tunabereka byose. Ni ngombwa ko umuhinzi nawe agira ikayandikamo ibikorwa. Wumva naje kureba niba nta kibazo bifite, kuko urusenda hari igihe ruhura n'ibintu by'uburwayi, rukeneye amazi se, hari indwara zajemo, hari ibyonnyi, nkuko turaza kubibaganirira. Ndandika ahangaha, narangiza nkagenda ngashaka imiti cyangwa n'ubundi butabazi. Niyo mpamvu wabonye. None se buriya twihuse ko hari ibyo waruvuze ngo uburwayi ngo iki nabyo birarwara bimeze. Igihingwa kirarwara, kirarwara kikavurwa. Hari ibyonnyi nk'uko umuntu nawe ashobora kurwara za giripe, za malaria n'ibindi. N'amavirusi, buriya n'ibihingwa bigira za virusi.
ubwo urugero rwa virusi zifata urusenda ni yitwa nk'uruhe? imfunyarazi. Ahangaha kubera twabyitayeho ntabwo byabashije kugeraho. Yitwa imfunyarazi, aho usanga amababi yikunjakunja ukuntu yahinduye ibara, ariko hano urabona ko nta kibazo. Rurasa neza cyane. Ubwo rero ku bahinzi batugenderanye, ubwo namwe mugasuye, Yego. mwari mwifuje kugeza se mu buhinzi tugezeho dukora, turi mu bintu by'urusenda. Yego. Hinga variyete yitwa Teja F1. Teja F1. Teja F1 ni imbuto y'urusenda duhinga. Yego. Garama 300 ahinga hegitari yose ikarangira. Garama 300 ahinga hegitari. Ariko hari izindi procedure zibanza imbere, nko kujya muri nasari, gutegura nasari, ukinaza mu byumweru bingahe, mu minsi 15 ukagemura, ukajya gutera mu murima gutya, byose ni step by step. Ni intambwe ku yindi. Nibyo rero mu dusiye turi mu murima, turababwira ibyo musanze dukora ndetse n'ibyo stage tugezeho y'uru rusenda muyita mute? Iyi niyo bita twarenze muri vegetative stage. Yego. Hahandi kiba kiri kuzana uruti, tugeze mu byo bita fruiting stage. Yego. Aho cyatangiye kuzana izi ntete zuri kubona ahangaha. Yego, twereke na flowering stage ni yingi abadukurikiye babibone. Yego. Urabona izi ni intete, izi ni indabo zirimo, tugeze mu gihe nyine tuzatangiye kugute kwirema, zirafi kugute kubaza hanasarura. Kubazagera ku masahani. Kubazagera ku masahani. Twe tubara mu mafaranga burya rero. Ariko se, ariko urimo uranjyana kure kandi nshaka kugira utubwire. Hariya hakurya. Dukurikiye barebe byinshi. Ariko turagenda tunaganira urusenda iyo uruhinze ukuntu ruhingwa. Nibyo. Uhinga urusenda ntabwo rutwara ikiguzi cyinshi kirenze umusaruro wabonamo, kubera ko kuri hegitari hashobora kuva toni 12 z'urusenda rutagize. Toni 12 z'urusenda iyo rutumye. Rwaba rwumye rukavamo toni 3 n'igice. Kandi izo toni 3 n'igice n'ubundi ibirebana n'isoko byo birahari nta kibazo. Isoko ryarwo rirahari mu Rwanda. Uko uri kubona urusenda duhinze ahangaha hano hose, hari n'ahandi tutakweretse. None se ahubwo mbere y'uko dukomeza, hari nk'umuhinzi ubu ngubu ugeze kuri iyi minota ari kureba iki kiganiro cyacu, yego, yababona ku iyihe nimero kugira ngo mumuhe inama zirushijeho? Tureba kuri nimero yanditse kuri screen, cyangwa se akaduhamagara kuri 078 93 93 84 603. Yego. Ubwo ku muntu uri mahanga ashyiraho akamenyetso ko guteranya akandika 50. Yego. 89. Yego. 384. Yego. 603. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Wow, iba no kuri WhatsApp. Yego. Ubwo rero urusenda tukubwira, yego, urusenda rutanga umusaruro iyo tugiye kurutera nibura dufite toni 15 ifumbire y'imborera. Ubwo ni imodoka 3 zirazipakurura. Yego. Izi mafumbire y'impuza y'imvaruganda ndetse n'imiti iserwamo tuhabwa naho twahingiye. Yego. Ubu urusenda twaruhiye ikigo cyitwa Thousand Hills. Ifatanyije na Tubura. Ubwo byera mu gihe kingana gute? Urusenda rwera mu mezi 3 gusa ugatangira gukirigita ifaranga. Ubwo rero twabaze ibivaho tubara ko ari toni 3 n'igice. Yego. Toni 3 n'igice kugeza kuri toni 4 nibwo urusenda rushobora kuva ahangaha kuri hegitari imwe. Bantu mudukurikiye mwahabonye cyangwa? Yego, twakomeza. Ubwo rero bino biba ari 3,500, kandi ikiro rusarurwa urw'inkondo ikiro ni 1,400 baruguraho. Yego. Bakakwishyura diregite, kandi nibo baba baraguhaye imbuto, baragukurikiranye. Warangiza ukabona inoti zawe. Uko byo nawe urumva amafaranga wagira ute wabonamo. Buriya urabona toni 3 n'igice, toni 3 n'igice kugeza kuri enye, ibi ni ibiro 3,500 kugeza ku biro 4,000. Ibi rero uhita ubikuba n'1,400 ku rusenda rufite inkondo, ariko iyo rwumye. Yego. Turakomeje kureba hamwe uburyo bahinga urusenda. Turacyari kumwe n'umuhinzi Maniro Theogene, agiye gukomeza atubwira uburyo twafata neza urusenda, uburyo twarukurikirana, mbese rwera ryari, agiye gukomeza abitubwira.
reka tuvugire aha ngaha kuko n'amasaha ari kutujyana, dukeneye gutaha tukajya kuruhuka. Iyo umuntu agiye guhinga urusenda, dore ibyo yibandaho ni ibi bikurikira: agomba kuba afite ubutaka, ni ibizwi, ubutaka ashoboye guhinga, ashoboye kwitaho, kugira ngo nyine umurima ube umeze neza nk'uyu nguyu. Urabona zino nsenda zacu zimeze neza, intete zirimo ziragaragara, yereka abantu, intete zirimo ziragaragara neza. Kugira ngo ugire urusenda birasaba kuba ufite umurima mwiza wateguye. Icyo ni cyo gishoro cya mbere ugomba kuba ufite. Icya kabiri, kuba ufite imbuto. TJ1 ni imbuto zihenda cyane, ukaba ufite iyo mbuto. Ikindi cya gatatu, ukamenya ko uri buhinge, guhinga kwa mbere, ukwa kabiri ugatabira, ukagira ubutaka neza. Warangiza guhinga ubwo butaka ugatera. Urusenda rukenera kuhirwa, ugomba kumenya ko uzashobora kuhira igihe imvura itabonetse. Nanone hari imiti iterwa yo gutuma, hari amafumbire aterwa mvaruganda, harimo ifumbire zitwa dapu, zitwa ire, za kasere, ifumbire iterwa cyane kugira ngo uruti runakomere. Ntacyo urakomeza uze wereke n'abantu amafumbire aterwa, ayo ngayo dapu, ire, NPK ndetse n'ifumbire yitwa KCR, nazo ziraterwa. Ukibuka n'ikindi kintu cy'ingenzi cyitwa kubagara. Umurima ugomba guhorana isuku, nk'uko uyu nguyu wanjye mubona ufite isuku. Ufite isuku rwose. Urabona uyu murima ko ufite isuku. Ikindi, impamvu twegereye iki kiyaga, kwari ukugira ngo tujye tubona uko dufata ari amazi, tuze tuyuhize uyu murima, urusenda ruhore rutoshye nk'uko nawe wagiye urabibona. Nubwo haje izuba riri kuva ariko nta kibazo. Urabona ko intete rwose zagerageje kuza ndetse cyane. Noneho icyo ni igikorwa kindi gikorwa. Ugomba no kumenya, bimwe mu byonnyi byataka urusenda. Uyu munsi turaza kubabwira ho bikeya mu ndwara zataka urusenda n'uburyo bazirinda, kugira ngo noneho mu yindi video yacu tuzababwira n'izindi ndwara, kuzageza igihe muzamenyera guhinga urusenda no kurufata neza. Yego, urusenda rurwara, hari indwara bita leaf, iyo bita fungal leaf spot. Tunavuge tunagenda, fungal leaf spot nubwo hano itarimo, ariko turagerageza gushaka uko tuyibereka. Ni indwara ifata amababi, mu mababi hakaza utuntu tw'utudomagure, ariko mo hano ntayirimo. Ibidomagure bitewe n'agahumyo kitwa fanga. Ako gahumyo niho kayitera, ikunze gufata mu gihe cyane cy'ubukonje cyangwa cy'imvura nyinshi. Iyi ndwara ubona amababi, munsi y'amababi haruruka hasa n'umukara, hirabura, hejuru hari utuntu tw'utumagure, amababi ugasanga yahindutse ukuntu, ibyo bita kwideforoma. Nka kano kababi kari aha ngaha gashobora kuba ariyo gakize. Rero iyi ndwara yo uko ivurwa, ufata izo bita pesticide iyo ariyo yose, ni umuti wica udukoko. Warangiza ukavangamo iyo bita fungicide, za detane, za mankozebe n'ibindi. Iyo ubivanze ukabitera, iyo ndwara rwose ihita ikira. Umuhinzi nyawe agomba kuba azi icyo kintu. Hari indwara zitwa kirabiranya, tuzivugaho uyu munsi. Hari virusi, impfunyarazi, nazo ntituzivugaho. Hari ububore bw'imbuto, ugasanga urubuto rwaraboze. Urabona iyi ni imiteja yarwo, kanyita imiteja nubwo atari ibishyimbo. Ugasanga nk'uru rwaraboze, iyo nayo ntabwo tuzivugaho, tuzazivuga mu zindi video. Hakaba noneho n'indi yitwa akaribata. Akaribata ni indwara ifata urusenda rubisi ndetse n'uruteza. Akaribata gashobora gufata urusenda, ni indwara tubabwira, urukarufata, ntabwo rwari rwera, murabona ko rukiri rubisi. Iyo rweze twe ruba umutuku, tugasarura tukanika. Iyo gafashe akaribata, hari agahumyo kaza kagakora ibidomagure. Hano kuri uyu muteja bereke, ariko hano ho nta karibata gahari, nuko turi kubereka. Ako gahumyo kakaza kagatabagura hano. Niyo ukozeho, niyo ukozeho amazi araza, ruracitse ntacyo. Reka tuberekere, ugasanga hano byagiye biracika. Hano hari ibidomagure byirabura by'umukara, byaratewe n'agahumyo. Kandi aka gahumyo gaterwa n'uko wateye imbuto zigize ute, gakwirakwizwa n'imbuto zangiritse. Iyo wateye imbuto zawe, sidi zawe zarangiritse, nibyo bigakwirakwiza. Uko barwanya kano karibata, nayo ni indwara iri siriyasiri, tuzayireba muri video. Ntabwo tuyireba, yongeye kuyibasobanurira. Iyi ndwara yitwa karibata, hamwe ecofilif spot nayibasobanuriye.
kambasobanure n'iyitwa akaribata cyangwa ibidomagure bifata imbuto. Hano iyo hakoze gutya amazi araza ukabona havuyemo amazi. Yego. Hano haba hari ibidomagure by'ibikara, ndetse hafata urusenda rweze ndetse n'uruteze, urwumye n'urutumye, ariko bigeze ku iyi etape. Yego. Ubwo rero ukuntu bayirinda, icya mbere bakora isuku y'umurima. Yego. Umurima ukaba ukeye nk'uko hano hose mwabibonye ko umurima nta bindi bintu byivanzemo. Yego. Urabona ko harimo isuku. Ikindi cya kabiri gikorwa mu kugira ngo bavure akaribata, ni ugukuramo ibisigazwa by'imirima by'imyaka yasaruwemo mbere. Nk'ubu ngubu iyi myaka tukagira ute, tumaze gusarura tuzabikuraho byose kugira ngo tuzakarwanye. Hatabuze na kamwe ubikuramo ukabishyira ukagira ute ukabishyiramo. Yego. Ikindi cyagufasha kukarwanya ni uko havuye uru rusenda ugomba gushyiraho ibindi bihingwa nk'ibinyamisogwe, ukabihinga ugasimburanya ibihingwa. Okay. Akaribata rero uko nguko ni uburyo ushobora kukirinda. Ushobora kubona kaje gusa ugasanga imbuto zawe zajeho, bya bidomagure bizanwa n'akagahumyo gakwirakwizwa n'imbuto, ugasanga ziri kuba imikara ziteze zikamera nk'izishaka kubora. Icyo ukora, hari imiti nayo yabikora. Nk'aha hose urabona ukuntu hameze, hari imiti ivangwa n'amazi, hariyo bita kororatoroniri, mbisubiremo riravugitse, kororatoroniri. Yes, kororatoroniri 50%, WP bivuze ngo water powder. Ufata litiro 10 z'amazi ugashyiramo garama 10, warangiza ugatera n'icyuma cyawe cyangwa se ipompo itera umuti, ugatera hahandi zangiritse, akaribata kakagenda. Iyo utawufite ukoresha umuti witwa copper oxychloride, nawe ni 50%. WP wapa bivuze ngo water powder, nayo ni 50%, ariko ufata amagarama 37 ugashyira muri litiro 15 z'amazi, warangiza ukagira ute ugatera bisanzwe, akaribata ukabura kagize ute urakavuye. Mu kindi cyumweru usanga imbuto zawe zakize. Ubwo ibyo ni bike by'ingenzi mu byo tubabwiye. Ni uwo muti witwa kororatoroniri, muyumve neza, 50%, ni amagarama 10 muri litiro 10 z'amazi, cyangwa se ugatera copper oxychloride 50%, ni amagarama 37 muri litiro 15 z'amazi, warangiza ugatera mu murima wawe, akaribata kakaba karakize. Tubigishe kuvura coffee leaf spot, tubigisha kuvura niyo bita karibata. Ikindi gihe tuziga virusi, ububore na za kirabiranya, tumenye ukuntu nabyo bivurwa iyo wabibonye mu murima. Ariko ikintu cya mbere uzirikana isuku y'umurima. Murakoze bakunzi ba buru rubuga bakurikirana ubuhinzi uko bugezweho. Ugize ikibazo batwandikira muri comment, cyangwa duhamagara kuri 0789384603, cyangwa se waba uri hanze ukatwandikira akamenyetso ko guteranya 25 no kuri WhatsApp turahakorera nta kibazo, ukatubaza ibijyanye n'ubuhinzi, turiho ku bwawe. Murakoze cyane. Nawe ukurikiye iyi videos, ntiwibagire gukora subscribe and share kugira ngo uzabashe kubona amasomo akurikira. Bye bye, ciao ciao.